Bisinak met. Nagpiyaking ka tamamangan kan. Naghimas peta si dam. Adobo. Ika na amit kuya. Mabisinak. Um, Sige. Anda pala ng bating ang kwartak. Napitot ko. Nahinda to ni. Tayong kamot gumatang tisdam. Gaman na kuya. Thank you. Talaga? Uy, thank you akin ka ah. Tainig ka na karod. Sige karod. Sige. Kakad gumatangin. Thank you kuya ah. Uy, no problem. Basta, gagumatang tisda emon. Sige kuya. Thank you. Kinunahan naman ng nemi kit pimanawan. Napamatlaing iti karinderya manon nemi nga nanggatangak. Iti inapoy ken adobo a karne ti baboy. Manon nemi. Ket siyempre, imamatlaing iti ayan ko. Thank you. Nemas, adobo mo tikin na inalam. Oy, adobo mo tikin na. Thank you, kuya. Siya gayam ni Emma. Emma, maragsaga na kamakamamukin ka. Kitsi ka, manatanggan mo. Siya mo ni Marlon. Agpadpado ta ng agpalpala mo. Baka agpadpado ta amin. Uli lang ka demang. Inrumendak di kabagyak. Naglibasak. Sungimak dito sentro. Palpalamahak, nagkatang-katangak. Agpadpado ta, Kuya Marlon. Apay kuya ko nam. Apay, munatang mo na ya. Nagkaduhara kong elementarya. Kit ori matsyak. Agkateb ta. Iso nga, Marlon ko naman tang kanyak. Tapos na kasta, mamat di bagakeng ka. Tingkay nangigan, papagayam. Ket may salay nga paset, ti pagkasalitaan, di pagayam tayo nga Marlon, iti probinsya, ti Pangasinan. Nga di pagkasalitaan na, ket may sa kadagitin tayo pagpilyan, para ti panakapili ti best letter of the third week. At datay ni ti third week, iti bulan ti July, iti tultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026, babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi programa tingalagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo kadagita kakadakkel a premyo agsibud ta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalorlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalorlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalorlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Yan, nag-iat ka sa ti Yum Yum Yum. Kay special Letson Pork Belly. Dahil nga data Honolulu, Hawaii, pabalin nyo agorder, cellphone number 808-673-5595. Wano agdirekta kayong
ag message iti page da nga yam 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 let's on naimas kapsat orihan ko pinaramanan ket lang langangan ket talaga nga naimas di ba. Okay, no takay nga agbiboy at tata ket mangigyon ton pakabuklan ti pakasalitaan ni Marlon nga pinuuluan ta iti apit. Pinauluan ta iti apit no aday mulam adam apitem napimitas madlang no inkay tumadlang nga buyaen into no aldaw 12:30 ang gana ti alas 2 iti programa ti kalagip ti napalabas iti Action Radio DCJC Lawag. Adan tuyen nga agbibuo ka tayon ni Erlinda Panterosete nasapaw ita. Yan. Kanda dumapay nga agbibuya. Ket hindi man madenggan na to'y 6 grand finalist tayo, ti awis ken panagyaman. Adan, may ika-inem nga grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Ti pagkasalitaan ni Marieta Baisa Yadaw. Iti Barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Marilo Baisa Yabes a.k.a. Mayang, iti Barangay Paratong, Sinait, Ilocosor. Dengken tayo, ti panagyaman ken awis ni Mayang. Umuna pa nga pagyamanak ni Apo Diyos, ta insalakan na ti kabsat ko ta. Dandani idi marip, dandani matay, ngem kaasi ni Apo Diyos, si bibiyag pay laeng ita. Awawisen kayo nga agsurat met, iti napalabas, ket no diyo kaya nga isurat, alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz wenno siya. Yan. Nakayong may agsurat. Yan. Kapot at Raquel, dagiti agururay nga premyo, kamalagsit iti weekly and monthly prizes. At agururay ka na kayong grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may sa nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Okay ba? Okay ba? Huwag mo na yun. Ito ulitek. Oray no mabuyaw itan na ito ipakasalitaan ni Marlon iti Pangasinan. Kaya ito matla ulitan nga buyain into no aldaw para iti lagip tila palabas iti pakasalitaan ni Marlon dita Action Radio DCJ Silawag. Di kita birthday dita ito nga aldaw kan masagwan nga aldaw. Hindi pa kablawan nila. Dati pa iti paset iti panagserbi iti programa tayong lagip tinapalabas ito Reynaldo Rey Fiesta Sentencedor Award. Ababalayang tintay panangatid iti portion na ito yung pakasalitaan. Itangal daw, July 15, happy birthday kini Agnes Cariaga, iti Trento, Italy. Kasta batangin ni Rina Ali, iti Lubot West, Talinga, Lawag City, from your mama, Magdalena Ruiz, iti Lubot. Ayan, kita birthday, tangal daw. At birthday nga may isa, ni Virgie. Happy birthday kini Virgia Virgie Casil. Kasamaten kini Flor Corpus kini Agnes Cariaga. Kasda ko na itay. Ituloy tayo nga rin nga ibasa papagayam na ito'y pakasalitaan ni Marlon. Iti pagsinahan. Pinuluan tayo iti apit. Kas itinak inistorya manunemi kini Emma nga olilak edamang natahi dagiti nakanyak iti disgrasya. Nagpaanya kini may isang uliteg ko akapsat dagiti tatang manunemi inrurumendak. Iso nga nagkatang-katangak. Kas damat gayam ti istorya ni Emma ket nagsabat ti dalan mi manunemi. Maripod met idin agkuykuyok kami. Aging ga iti may isang nga malem manunemi at dagtutugaw nga luo nga lakay iti igid ti kalsada ket pinalpalamaan mi palimos po magpalpalama kayo ba kinawari siya palpalama akmay ay palpalamaan nyo tagpalpalama nga padayaw
At kapalpalamaan yan. Check basit pa eh. Kasta lolo, palpalama kay man. Uy, nagsapsapolak nga rin ti kadwa. At agmay sa kastamat kata kami lolo. May sa akmat idi. Ori ni Emma, may samat idi. Siya kahim ni Marlon, kita kami. Di talo tayo. Di kuyog tayo ng mapanagpalpalama. Game saan na po. Umay kayo. Ampunin kayo. Inaiban na kami nga rod ni Lolo Julio, Manon Nemi, kat siyempre, nagyang kami ti may sa kalapaw. Dito iti ka din ngagnaed, Lolo. Uy, dito iti ngagnaed. Dagi ti talong agpalpalama. Duwa nga ubing, may sa nga lakay. Kaya matawan yon. Nagbasa kam to kuman ti high school, ikala ti pa naglulukat, Lolo. Tukot yung madang ti cardio, kada diploma yaw. Uwan, Lolo. Titalawan natin kalagkakumingin tukot. Sige, kasto nga rin, tutulog tayo Agmula tayo, tapno adaapitan tayo. Makita yun nakalawlawang daga itilikod ti kalapaw. Sukayan tayo deta. Sa tayo tumulaan, kalpasan na. Urayan tayo itong agbunga. Sa tayo apitan, sa tayo ilako. Manong Nemi kasta nga rin tinapasamak no mapinakado nga rigat. Kat no kasta nga mabising kami, Lolo, panganan tayo, mapitlaing tayo, nakagrimedyo ka rin tayo. Nalaing agrimedyo ni Lolo Julio Manong Nemi. Dito kam narod nga nagnaed ka ni Lolo Julio, takunana. Ampunan kayo, taadayo dagiti anak ko, binaybayan dakmat tayo. Tayo dumakil kayo, katsak ti lumakay, di takan namat baybayan. Mangimulaak, iti ayat ka na kayo apok. Agapit ak tumiti ayat. So kas ka nagiti muna tayo ganateng. Kaya nagiti tarakin tayo. Adan to apitan tayo. Kat kasta nga ron tinapasamak Manong Nemi nagmula kami adu nga rigat lingkot nga ted aginggang iti pa nag-enrollen Manong Nemi iti naglakwan mi Manong Nemi inte din ni Lulu kada kami na pagkamagkatangan kada iti parong arwatan mi kada masapsapol mi nga nagbasa. Tada barangay high school iti day nga barangay. Nagbasa kam nga rog nga nagkaskulaan kani Emma Manong Nemi ket adda iti kundaway nga agsasarita kami. Emma, may payanta ka na rin niya kamasagbayan? Nagturpos ka ta high school. Makapagbasa na ito nga ti college. Kaya na, kabot nga agad tayo may kadalulong ang mula. Gusto ti kunana. No, adamulam, adamat apitem. Nagmula tayo, agapit tayo. Sa aday lako tayo. Kasamad lang aday ta. Mabantay pa yung aggalala ti agpidot iti bute, landok, plastik, aluminum, galba, kenda dumapay. Tagas na taramidan mi Manong Nemi no kasta nga bakasyon. Wait. Kat siyempre, mga ramid kami ti awi na panuspusan tapno ang kakwarta kami. Naging gasa na puputan, ti pa naglabas, ti panawen, naggraduar kami ti high school. Nagabuti naggraduar kayo agad. Pumaala kayo mata. Ure kayo ladwa. Ado mo digiti taraken te nga manok. Dagparati te manok. Sa tayo agayap ka nagiti karuba tayo. Nga adayo a karuba. Tapno tigas nagpapangan tayo. Lolo? Kabaylan ta kam nga pagbasahin ti college kadwa kami. No duha kayo mat tinulong. Duha kayo mat trabaho. Nagserbi na nga rin nga nakalawlawa na ito sino kayan tayo nga adot mula tayo. Nga oray no saan nagtutudo ka agmula tayo tatuloy-tuloy. Nakasaysayat na po Diyos Lolo. Una ka talaga nga nakasaysayat. Gabot na saan nang ipalubos nga agsakit tayo. Di na ipalubos nga agbisin tayo. Mangantay matimamital Presko pwede kiti kang kanin tayo nga tayo. Lutuin tayo karne. So nga po, kagyaman nagtidinting kayo ti biyag ko. Amoyo, di pa nagbaymas sa kasla mapukpukawan ang tinamnama. Ngam kabutadda kayo. Nga namnamag, nga danto apitek, into nuwa, siyak tagas kapsot, dadinak tumangat nga tamat abaybayan. Saan da kayo tumabaybayan, Lolo? Kadda kami nga dwa,
Ipas na yung pinagbasa, kat matungpal kita na pami. Kat sabi ko ba, na kayo tumantang kasawa? Hala? Nursing ti kurso ni Emma, manong name din to tasyak, manong name kita accountancy. Asa nagmadlang dito, iti magmaliming paparaming pagbasaan ta walking distance. Intultuloy mi manong name iti nagsukay, nagmula, tapno adda apitan mi, nagtaraken, tapno adda mulan. Aging kasa nga napupuutan, di pa naglabas, di pa nawen. Iditadan, nagkinaawatan mi, ngagpadpada, manunay mi, kani Emma. Emma, ala, Marlon, baka saan ta nga makapaggraduar? Arakop kamat lang, arakop. May masalang na bubungan ti ay pagyanan ta. Nagtapal ta ko ma. Saan ko na matapal ang tiriknak? Talagang kahit ko na damapasamak ka na ta. Ayaw ba tayo patpatay ka, ma? I love you. I love you so much. I love you too. Oh, Marlon. Ay, ma. Marlon. 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 Manipod met idin kadadan mapaspasamak kada kami manunemi Kenny Emma tamay mes nga bubungan ti pagyanan makadlawan ni Lolo Julio kaya kasla kay maglagasawan tang kakaida kayon ikasalunok si kung kabaratan ka ket saan yung kay makapaggraduar sa amin tulok Lolo akong kontrol kami ay po mit nga ron alakat sigurado nga ta kay tagkatuluyan. Ket dato nga kalapaw nga yan tayo ita, pagbalin yung to nga palasyo. Kaya, data pagbulmulaan tayo, pagbalin yung to nga farm. Basta, tinulong kito nga manggatang tilute, nga nagdiswan dato nga kalapaw, ket di pagbengbeng kagan tayo. Ket santag to kumabaybayan, siya akong tagapsot. Lolo, ti ayat nga imulayo kada kami, ayat tumitlang ti apitan nyo kada kami. Pukit na pintasin no kasta. Alawan nga raw, basa kayo. Ngayon kaya nagpadpada kami nga nagturpus kani Emma, agpadpada kami nga board passer. Ket agpadpada kami nga nagtrabaho. Ket no anya tarapaap ni Lolo Julio, manunemi, ti kalapaw nagbalinan nga napintas, nadakkel nga balay, manunemi, balay ti addan mabalin na. Balay ti mga opisina. Balay ti may sa accountant ken nurse. Intultuloy may manong nemi sinukhay, tidaga, limawa, ginatang min, manong nemi, ket siyempre, nagbalinan nga farm. Napigsa pa lang ni Lolo, naman pa anawain mi isuna, wag na Lolo, mga latit magsukayan, tatno iso ti ko tagbaon kilatan, pagsweldoan tayo, ay, sa kabaylak po. Nagkalaysa kami, manunemi, ket nadaan kami ti upat nga anak. Mas lasang kambay lang mamati, no lagi pa mi tinapalabas. Dagid agpalpalama. Nga timay sa nga lakay nga agpalpalama. Isot na nga lakada kami. In mula na iti panunot mi, ano da mulam adam at lapitan. Ti ayat, sayat, gaget, ket ti maapit kinaimbag. Dito nga rin, ti pagkasalita, panong naimi, kanagyaman naklaunay, tilaing mo nang ibasa, kat sabi ko nga, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kanagidipata ka nagbuya, kanagdingeg, more power to your program. Ito nga rin, agyaman nga pagkayam mo, Marlon, iti probinsya ti Pangasinan. Thank you, Marlon. Thank you, mat kanagiti nagbuya, kas kinibachuchay, agmula, tapno adda, takawan, dagitay, agbibisin, nga man nanakaw ko na. Gwardiyaam kami na. Bantayam kami na, tapno anda matakaw. Isla agmula ka, tapno saan nga madadail, aladam. Kung nakarod ket, idi damdamo na ito, hapagbi, ato kitay mulami, hami pa na aladan nga na embag, apo, perjenda, kunak. Umot kami na. Adamot obligasyon tunggal may sa. Tita, ada talaga na masapol ng igalot da. Ngayon, no saan ng igalot, kaanda. Kunak mat, nagmula ka, aladam. So, inaladan min. Ni manok, saan ang napakastrek.
Iso nga nakabimbilas ti panagganayos na kapag mi. Aya, nawaya ka man tang mula, akong pama, ni manok kat hamda makastrek. Nga madala kita, tugot no ka makikita, kada pagmulak ti utong, apa nga talaga ito. Gayam di kita pusa, at abdot pusa mi, mapanda ano ka, agkikinamat sa dyan. Aya, no, agtara kayo ka, ah, kwa igalot mo ano agkwa ka agtara kang katilamas bantayam tapos sanda katakawon sika bachuchay Perlit agree matches kas dawaten ken ni Erlinda Stavillo. Thank you ti panagbuyon ni Feli Caser. Thank you Feli. Agdawatan kada dumapay Erlinda Panterosete ken da dumapay nga nagbuya. Madamdaman lang nakikita na ito manen para iti dir manong na program. Thank you for watching.